Jeste, u pravu ste. To je najsramnija izdaja Crne Gore. To je izdaja Crne Gore. I nema niko pravo, zato što ga je vrijeme izbacilo i dalo mu vlast, da izdaje sve ono u čemu se sastoji dostojanstvo, čast, obraz, viteštvo, junaštvo, sloboda ovoga naroda, ovoga grada Cetinja i ovoga mjesta u kome smo se rodili i koje je ugrađeno u naše biće. Nema to niko pravo da uradi. Može da gubi svoj obraz, ali ne može gubiti obraz Crne Gore i Crnogoraca. Ja vam garantujem, 80% Crnogoraca danas, oni su postiđeni. U Crnoj Gori je bila uzavrela politička klima. Preko 85% građana je bilo protiv vlade da prizna Kosovo.